Caros sorelles, caros frères, mes afons e giuvens in Christus. In questi dis sciabeglia abbia festivitats en num del Sogn Nicolaus ha un grand effect del plager anticipau sin la fiesta de Nadal. L'Evangeli de Son Mattiu capítulo 1 vers 16 leginus: Ascia duai vos allis sclari avon ils carcions, perché els fesaien vossas buonas obras e glorification vies baben ciel. Il temps benediu d'advent, en un temps de preparazione e plager sin la venida del Salvador spindrado, festivainus il 6 de dicembre era la fiesta da Sogn Nicolaus. Quella fiesta nu ha in sogn stat del zender mossa annus directamente sul pli grand misteri de Nadal. La venida da Jesus Christus scot cresceu, il davos schengeig da Diu annus cresceuns. Lu oz lainus meditam e sedumenta da co, quella fiesta de Sogn Nicolaus ai bomo in di historic per commemorar mobain in a preparazione spirituale sin Nadal. E co la veta del sogn mosa a nus da viva e la lis de Christus. Nus la incenta le suandondas trais de montes, l'empre. Sco Nicolaus reflecta da Christus. Son Nicolaus in uvesh or del quart centenè, che era in conoscent per sia generosidad, humilitonza e misericordia, aveva vertiz semeglions a Christus, sia generosidad. Nicolaus parteva si rigesse per gida ils paupos, surtut a fons e basignus, quai riflectescia la generosidad da Dio, che ha dau a nus siu fel sco in regal, il pli grand regal da Nadal. Sia humilitonza. Nicolaus au mai encourage reconnoscenza per sias obras, gest ascia, sco Jesus ai bovenius per scia survida nus, mobai per survi anus, sco l'evangelist Marcus declara. Sia misericordia. Ascia sco Christus ai venius per migliorar nossas rumpaibilidades e da da a nus speranza perpetua, a Nicolaus partiu speranza e miglioramento. Lu se nus festivain Son Nicolaus, venin nus regurdai al clon de suenta quella carezia e generosa da Christus e nossa ascena veta, surtut usa in quei temps da e parta. In la seconda domanda ai, c'hai as la fiesta da Son Nicolaus da fa con la fiesta de Nadal. La fiesta da Son Nicolaus croda baul el temps da duet. In temps liturgic ai marcaus tras il spiccia e la preparazione se la nascenza da Jesus. Quei moment ai bo in causalitat na el survescia ad intent pli profund. Lembre, il plager anticipau sil pli grand schengeig de Nadal. La generosidad da Son Nicolaus mosa anusta patercia suender su de la generosidad divina da Dio, ca dau anus siu agen fel, sco in regal per spindra il mondo. La seconda, musavi sin Jesus. Asciasco Nicolaus a partiu schengeis terrestre per levgia fastedis e sufriences e per portar plager mossen quelles obras vi sin il schengeig de Nadal, Jesus Christus, il spindrador del mondo, che porta salit e allegria perpetua. Lu, la fiesta da Son Nicolaus con sias tradiziuns da fa
regals ai una pincia in prova spirituale per l'allegria profonda e l'engraziamento che noi savaiamo sentire il dì da Nadal. In ulterior da monta ai Codues quella fiasta da Sogn Nicolaus veni collegiata con nus personalmente e c'è pretenda quella fiasta da nus ozildi. Quella fiasta da Sogn Nicolaus pretenda da nus ozildi l'empre. In vetta da ni da parter. Sogn Nicolaus encorageja-nos da bomo da regals materials, mobain era caretia, compassiu e alegria, les vertits che reflecteixen il cor de Nadal. Nos practicain quelles vertits per ecciaiva Christus pli profundamain en nies cor. Quella fiasta de Sogn Nicolaus pretenda da nus ozildi per secund la speranza e del placer anticipau. Las obras de Sogn Nicolaus porschen a nus in vesta e la reginavol de Dio, nua che caretia e bainvulienza regen. Sogn Nicolaus regorda nus vid la speranza del temps d'advent, la nascienza da Christus. Quella fiesta de Sogn Nicolaus pretende da nus il tiers, il clom da suanta Christus. Nicolaus au in exempel concret per suanta Christus. Nus practicain sies vertits e cultivain in a relaziun pli profunda con Christus en nies cor. Quella fiesta da Sogn Nicolaus pretenda da nus il quart, d'instruir il vers pert del fa regals. Mossa als afons e delles famílias da fa regals bo mosco tradiziun, mo bainsko in act da caretia e surveg, sco Nicolaus, ca in mussament sin il regal final da Jesus. Quella fiesta da Sogn Nicolaus pretende da nus il ciunavel, obras da caretia, suentar l'exempel de Nicolaus congida ils paupers, visitar ils malsons e sostenere quels en bassens durant il temps de advent. Tales obras reflecteixen la mission de Christus e preparen nies cor per sia venida. Quella fiesta de Sogn Nicolaus pretende da nus il sisabel, de esser engraziaibels. Nus dovrain Sogn Nicolaus per cultivar in sper d'engraziament, per regal da Jesus. Nus recordain che il plager da da ai fundada e l'allegria d'aver reciert il pli grund regal da Dio, il Jesus. Caras presents e caras presentes, se nus festivain oz la fiesta da Sogn Nicolaus durant quel temps de advent, stuai nus recordar che sia fiesta a bo in ascina finamira, mobai e la monta in a via tir Christus. La fiesta è bomo il moment da se vesci sco il Sogn Nicolaus ni mingeton da famo comics. Si aveta mosa annos da viver generosamain, da carezza humilitaibile main e da survi fidaibile vain, e si savainos beneventa Jesus da Nadal, con la medema allegria ed engraziament el cor. L'endrizzano segliada sil purseppen da Bethlehem, nua il plid grond da tuts regals specias in nus, la lisch dil mund, Emmanuel, vuol dir Deus cum nus. Posi quei exempel da Sogn Nicolaus animanus da preparar nies cor per la fiesta da nascienza da Jesus e da parter sia caretia e nies mund. Ludaus Jesus Christus, sempre sei ludaus. Via las fiestas da Sogn Nicolaus e bi temps di d'advent venavo.